mu karere ka Nyamagabe mu murenge wa Kitabi akagari ni aka Mujuga umudugudu ni uwa Nyakanyeri. Hano habereye biteye ubwoba byashenguye imitima ya benshi. Ibyabereye hano byatumye benshi bahamuka n'inzego z'ubuyobozi zirarira, inzego z'ubugenzacyaha RIB zirarira zifata ku munwa bitewe n'urupfu rutunguranye rwahabereye. Ni umugabo n'umugore barwanye bikarangira umugore yivuganye umugabo we amukubise ishoka mu mutwe, birangira uyu mugabo ahasize ubuzima. Ibyari imikino byarangiye bivuyemo amaraso biza kuvamo n'urupfu rutunguranye. Rero yuko umugore byarangiye yivuganye umugabo we amukubise ishoka yo mu mutwe. Byagenze gute rero? Uyu mugabo n'umugore babanaga mu makimbirane ashingiye ku bana, dore yuko ngo uyu mugore yazanye abana babiri uyu mugabo atabizi. Uyu mugabo yashatse uwo mugore amubwira ko atigeze abyara, ariko barangije kubyarana umwana umwe, mugore itajya kuzana abana babiri babyaranye batabyaranye, arangije arabazana. Ubwo aba bana batatu, mw'abo bana umwe ni uw'uyu mugabo. Birangira rero uyu mugabo arakaye, bituma runo rugo ruhorana mu makimbirane. Umugabo ashaka kwirukana umugore, umugore yigira ibamba avuga yuko atakwigera ava mwa runo rugo. Byarangira barwanye, birangira umugore yivuganye umugabo we, ariko umugore amakuru yahaye itangazamakuru avuga yuko kwica umugabo we byamutunguye kandi atabikoze abishaka, bityo yababarirwa. Ishami ry'ubugenzacyaha RIB ryataye muri yombi uyu mugore akurikiranweho icyaha cyo kwica umugabo we kandi akamwica urupfu rubi cyane, bwamukubishe ishoka yo mu mutwe ubwonko bukanyanyagira. Uyu mugore asaba imbabazi ishami ry'ubugenzacyaha RIB, ariko icyaha yakoze ntabwo gisabirwa imbabazi. Nibura icyaha yakoze gikatirwa igifungo cya burundu kitagabanyirizwa ibihano. Kwica umuntu wabigambiriye ni igifungo cya burundu kitagabanyirizwa ibihano, ariko umugore avuga yuko yamwishe bitunguranye, yamwishe atabigambiriye, bityo rero yagabanyirizwa igihano. Bityo ibyo avuga, abaturage batanga amakuru bavuga yuko uyu mugore ibingibi yabikoze yabigambiriye. Nta kuntu umuntu yajya gufata ishoka ngo akubita umuntu mu mutwe atabigambiriye. Bityo rero abaturage bavuga yuko ahubwo uyu mugore ibingibi yarabimaranye igihe kinini cyane, yabiteguye n'igihe kinini cyane gufata ishoka yarangiza akahita yasa umugabo we mu mutwe ubwonko bukanyanyagira. Bivuze ngo uyu mugore ni inyamaswa. Uyu mugore abaturage babonye bino barize bifata ku munwa bavuga ati abagore ni abakera, abagore basigaye bakora amahano, abagore basigaye bakora ibintu bitemewe n'amategeko, abagore basigaye barigize abagabo mu rugo bagafata imyanzuro ndakuka umugabo yayirengaho bikarangira akubiswe akicwa. Bityo abaturage basabwe ishami ry'ubugenzacyaha RIB yuko uyu mugore yajyanwa agakatirwa igifungo cya burundu kitagabanyirizwa ibihano, aba bana biwe bakajya kwa nyirakuru, barangiza bamara gukora bakazagaruka ku isambu, bitewe n'uko uyu mugore agiye gufungwa burundu bitewe n'icyaha yakoze cy'indenga kamere. Uyu mugore asaba imbabazi kugira ngo agabanyirizwe ibihano, ariko ntago biri buze gukunda. Ishami ry'ubugenzacyaha RIB ryavuze ko mu gihe riri gukora iperereza igihe bari gukora iperereza abaturage bemerewe kutinjira mu iyi nzu uyu mugabo yiciwemo. Ako kanya ishami ry'ubugenzacyaha RIB ryahise rihamagara imodoka ya polisi ishinzwe gutwara imirambo. Imodoka ya polisi ihita ihagera mu gupima umurambo, basanga uyu mugabo yari afite n'izindi ndwara zandurira mu mibonano mpuzabitsina, imitezi ndetse na burugu. Nk'aho nguko rero ni uko nguko byagenze mu karere ka Nyamagabe, ni mu murenge wa Kitabi akagari ni aka Mujuga umudugudu ni uwa Nyakanyeri, niho hapfiriye umugabo arimo arwana n'umugore, birangira umugore amwivuganye. Ni inkuru yashenguye imitima ya benshi. Ishami ry'ubugenzacyaha RIB ryasabye abaturage kujya batangira amakuru ku gihe mu gihe ingo zibanye mu makimbirane, aho kugira ngo zigere mu rwego rwo kurwana, bityo bajya batanga gatanya hakiri kare abantu bagatandukana aho kugira ngo bicane. Ngaho nguko rero nuko byagenze. Uyu mugore ari ku ishami ry'ubugenzacyaha RIB akurikiranwe icyaha cyo kwica umugabo we ku bushake. Ngaho nguko rero Imana ibarinde, Imana ibahereze ubuzima buzira umuze. Nimba aribwo bwa mbere ugeze kubona umuyoboro wa Kidasamura TV Rwanda, ibuka gukora subscribe ufungura inzogera kugira ngo uzajye umenya byinshi dukora umunsi ku munsi. Amakuru nakagaruka.